Ningkan surihinia prang Jisu Kristo Pirthe thak kidu unahut munit apat pen ajok Calvary across athak apran chipilo laso pen ni thoma phi thiri pen kithur alamo Christian adhorom kirim araratum an kachima thadam angthek aningkan wang sitami Easter Sunday talon ponlo lasonsi Pirthe adang long tami Easter Sunday Ketalon pon asonsi Karbi Anglong arlo prekjam adim long tami misen pen Ketalon pon Sonsi Easter Sunday men pen West Karbi Anglong long tami rongkuroi JCC ari sonim so tum pen tami Jisu kithi pen thurtang lo men pen Easter Eve Gospel Concert mesen pen paman pono Easter Eve Gospel Concert ke paman ponalong I am the resurrection and the life Bible kang thira long pen John angdeng pi crazy angdeng so inquiry si along pen Athepi alam en ponsi ada por phai krihini apor pen thiria long mondoli trok arada tum chingrum damsi Jisu ki thi pen thurtang lopo aninga rong chipi ponsi arnama phan kero kilun ke kan pen arnama long pathe pon labangso Easter Eve Gospel Concert ke paman pon amai long atipitin na long milur ke kai pen Jisu Kristo phan kero kilun pen anong ke pathe pon aputhak nilitum Karbi Anglong live apherang ki pen kahumri dun alam thili non ilitum arjupon singa milinon ke dola ke chiri long sidu abang so chiri long pi chisi wa mala ben pi thak se wa mana litum nang lang dun non apa chini pon pola kan pinu we labang so dim long prai la Christian anim ke rema tum monduli chok chok sitting room si rak bang so chiri long lang long abang so chiri long gang Kupiah puthak malah pen kupiah tema nang tum nang lang dunon lapang so puthak nang tham dak la mondali thok pen ke bang tum la pastor tum do dikon tum do la tum ben ar dikon la tum pe than ponang tapen la bang so pinu la bang so jai me kalong je lan tum dak kilun ke kan sta me padu ko masila ka tu ka we lang le tum ki thik dang pona kaman sta me kupiah ke mang masila bang so kanting pia por sta me dak thik ke bang mala pen dak prekjam jai me ke deng tum la bang so puthak pastor tumdo di kon tumdo la tongkon arjuda ma ko pi puthak non jiro pi por la thiri long apan kendel ke kai pon la pen lan to ta kali lang dak for example jai next to me ke deng pon dolo si ko pi puthak se dak rat pen ke bang pana ching room si la posama ja jai me ke deng pon mo bang so puthak ka chini te ni je pan non pastor tumdo pastor Halapu rongkuroi JCC ari sonim so tum pen Easter Eve Gospel Concert ke paman pona puthak tami nilitum Karbi Anglong live athing no along nangke pachini don thu alam the nonilitum arju ponthusina dak monduli phop andak do katen ningwe banggen hingarong ulo pisonim sotum chelang pet ben ningwe bangke la son alun akan alun kikan persona program tadu lapen kadu ko we aporateng ben si ningwe bangke muluk ongdung ben si ningwe ke milur ke kai ipidalong nilitum pinuwe lada kapiman pon athila po hello thia ni kanwang ta prang mesame jisu phan ki kroi arat atum la sonsi start Sunday pulote kunibar ajub baji treni belote la ke debar lo posini tum ni kanwang same tum lada hirilong wang bom si tipida long kendel la son nang kai bom wang bom lo de bom same pining ge adak youth do an chingrum si tum bang so concert sta peman ponlo Lason thak thak si Bokajang sub division along Saphapani area Baptist Fellowship angkang ke parlo pinang amondoli lapen fellowship atu Jisu ki thi pen kithur ani Ketalon dun Lason thak thak si Lakhijan Baptist Church along ta lukang ding pi ingko ra pli ang ding so trok alangli dak aviluk alangli phan pathur tanglu pu athepi en ponsi ada por phai kri si apor pen Jisu Kristo Kithi pen kithur mate resurrection Ketalon ponalong rabang pastor Jamuel Hansi pen mai ke pahem phuponsi teng ponlo adun thu jai me ka teng pen bible kang thir ipot por hi ponsi arnam ardom pen mai kang pu alun ijir lun ponsi teng ponlo
Maya long aluhi sarpo aman pen Reverend Aron Teron pen si arnama lamati labang so Jisu Kristo kiti pen kithur thu alam Bible lang deng along pen langdam pen than pajirmi ponlo laso phi kardoma por en pon si labang so amai pajut ponlo aphi kachitong atum an pen joranisan jorap sair si mai misen pen pachun ponlo News report Karbi Anglong.